Wamune. Obai. Hotai raisi. Tagat kila. Anawalele. Your Excellency, itagat kila inimon. O ngaliot lang ke moy mandasi ko kikengalale ak iyonjin lele ko kechutu UDA tugul. Anawalele ne. Una nito kikiyonjin kele kimi kibagenge ak inendet. Ngalek yoiwech kobo maana. Your Excellency, mamache angalal ngalek ngisiat, amache alenjin kityo ngalekab beitab no KCC ko matalipani rabinik. Kokoumyoso bichu en chego. Ndo kikichoni kole kalipan mi ot kula nemi yun ako tom kai kelipan rabinik korok somok. Kimoche KCC kolipan rabinik mapema. Anaolele ne? Sikesich tongilo en mabuketis. Lakini kiwekun kongoi kokoit kimnyet. Yakobet. Iman ana maiman. Bakiyakobet kimnyet. Your Excellency kiyakoik muteja. Kima takomi kone yeni saa saba. Rai nige kima kikirirot kebe lunch nguni. Itakatot kebe lumbandiat teni. Ngalekab housing keungani mkono. Eche viongozi ngebe bunge. Anange electenet. Kukone valiame robinik chekyole kot. Yere kikosi kandoik affordable housing. Kongele kima kikochi biik chemengechen kwam ngetkonda biik alak amune. Bicho esio kolipan aisurut komwawech myono mbaretab serikali neibune robinik nyokotekune choto. Lipat kodi tuendelee na maendeleo. Tekwe korik kima vijana wapate kazi. Wapate manyumba. Anaolele ne? Unato sasa kakela mangala lo mananyun tuyen. So nyo juanga mele kikwama nemo mataka ketuyo beju. Akinyo kila Your Excellency sikezi nabasi kengololje beju. Otebi nemye. Ako taitoik tugul. Mbunge wetu wa kutoka kule Sauti, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Brighton, mbunge wetu wa kutoka Kanai, mpigeni makofi.